现在颁发青春杯第3届全国青少年足球邀请赛U10、U11组别优胜奖，你们是米小女足。好。Тэнцнийг сандал дээр юу тавьсан байгаа ч юуны тэрний ачуу тавьчих. Сандал дээр. It's
漂亮证书，漂亮的给证书了，不用跟他说了。同志。音乐停下来。现在颁发2026年青城杯第3届全国青少年足球邀请赛U10、U11级别季军蒙古西格俱乐部。不行，不行。穿插着来，你跟着摄影师，完了他们翻译哪里拿麦克？拿麦克说，麦克说。教练。
现在颁发 U10、U11组别亚军，布加鲁德俱乐部。 First орсон баг бол манай Богнод болно. Би туршлага коуч. Тэгээд өгөөрэй. Үүний тэр алт дээр авсан юм. Би бас нэг авах гэж байна. За өгөөрэй. Байгаа бодлогыг олох. За. Надад битээд хөө. Тэвөө.教练，教练，教练就说。